FT Wave YouTube channel thir tu zong te November ni somni pasari ni thar duom tak chibai le vek ule Barmarama tuna hian sul sipaite an buai khop maya Mipui sipai lamten ne na an chang chho zela chu tlema zong update kan ta lang zuai doni ama sain ka channel te khongaya min subscribe pa notification bell te min lo on sakle min lo like saka min comment sak turin in khongai na kan dil le bokani CDF CNA tangrual ten Lailen P Military Council Army Camp an la felta tinile November ni somni pali sang ni somni Pathum Chin State Matupi Township Lailen P khuwa Military Council Army Infantry Camp chu Chin National Army le Chin Defense Force tangrual te chuan an la fela Lailen P khuwa Military Council sipai camp hi November ni som paku atang khan CNA CDF Mara CDF Matupi CDF Lautu CDF Zopei tangrual te chuan lak ngei tumin an beya November ni somni palizing darli khan an la fel theita ani Helailen Pikhua Military Council sipai kem lakna hian mi engza chiange thi le hliamanom ti ero hriat thei alanri lo Lailen Pikhua Military Council hi CNA CDF tangrual ten an lak lok thei lo chan chu Military Council in jet fighter manga anron be chen wangani jet fighter in bomb aron thaka wang hian Lailen Pikhomi pali in nunna anchana MEC biak intelin Lailen Pikho in som chuang a chetel bok ani Burma sipai lalte kulpui ber naipedo sipayan chek na sa hle Myanmar Military Council chuan rampum huwa patang rual Mipui sipai le nambil ral thuam keng polten tunlaya nasataka beipui an thak nalaka him turin an kulpui ber omna naipido army headquarter mundanga tanga sipai sing khat sangli lai cha chuakin an kowa sipai lalle an chungte ven himna na thok turin anin buat sai mup chho me kani Burma Military Council hian aru karalin mundanga tangin sipai sang tam tak akau kirmeka tin naipido khopuya tangin civilian sarkar na thokte po an sipai pa ngai te ang thoin ven himna na thok tura ain buat sai mek thu hriat ani bok ani hetianga anin buat sai na chan hi October thatop lama Nudity Brotherhood Alliance marchak tangrol pol pathum ten Sun State chunga 1027 operation an kalpui nu lok khan ruwa mantran ani Myanmar khopui sanga an army base kem sang te chu Mipui sipai ten beipui thlakin an hne ta zung sia an ral thuam te an lak sak nu in Mipui sipai ten naipido khopui lam an hnai tual wang ani nam sipai EAOS tele Mipui sipai People Defense Force PDF ten Dictator General Min Aung Hlaing pai thatura an beina hian naipido atanga darka nga chawa motor kalngai kaya state khopui laiko chu indona anasale zuala Military Council hian sipai lal chung te omna an headquarter ti chak an tumti achiang hle ani sipai sarkar chuan tun hnai lok khan Mandalay Bagule Yangon biala tangin sipai sing khatvel chu naipido khopui lama alo cha khom diam to ani combat troop sang atanga commando sipai sangli rualpo omhunan khuar to sipai barak tharlak chu achung cement concrete cha tak mangin an siama aban le bimpo thirban steel beam lian ngat an mangani tangrual sipai ten drone manga boman thlak palangti mol hian hlau berani an train khurle bunker chu tunma an lo siam to aya tha in an siamani chutiang din huna chuan Mipui te veng him turangai Burma police te hian anni tin hnapa ngai an thok theilowa dan le thupek kengko na hna ain train khurlai hi an hna ber ani an boi chhomup hle men ma ni sahim na an zong na sa hle meya military game sang an la to sia khopui lama sipai te po in check me kani chuti mek line China aron lang velea China sipai ten Burma RAMRI sipai nun chan anzir military drill hi rampani te inkara in ngir ngau na chu achanga nei thin ani
China le Burma RAMRI Myanmar ram chunga border threat khopui pakhat chunga sumdong lir thei bung ru phur motor lian da khom na mun truck terminal chunga inkul mek Myanmar Military Council sipai camp chu nam sipai MNDAA 10 Mipui an thlaka October ni somni pali khan drone mangin bom an thlaka wangin truck terminal chunga motor ke som pani nei ta chu akang chen sa hle a motor ding lai zani somnga pariat zinga za somni vel chu anbung ru phur zong zong nen an kang chevek ti riat ani chu thil thlen nu ni ni na inrin ni khan China sarkar sipaiten Burma RAMRI naya military drill anron nei thut ani China sipai drill naya an omzat le an training nei hun chung tur hi chiang takin riat ani lo Burma le China RAMRI in trom a sei zong belkhom hi awa in mel sangkha zathum somnga pariat velani a Joint Sino Burmese Boundary Commission meu dinin October ni khat kum sangkha zgo somruk khan the Burma China Boundary Treaty ti thuthlung an siama rampani inkara in hialna om thei thil zong zong chu an ching fel thin ani China in military exercise Burma boulder bula ane hi atop hun tur hriat ani lo ti in Chinese official Jinhua News Agency chuan atar lang bok a military exercise hi kongle lama chuan a then om ram chunga invona chikhat ani China combat military drill hi inrin ni atanga intran ni in nimin Sunday po khan an cholem lowa hei hian RAMRI in kalpo na an dan cha thu ati chianga tin an sipai te tuan ranzia le sipai thil ti thei dan the chiang tura en chin na mai ani anti kumsang ni somni pakhat February tha atanga Burma Military Council sarkar in thunei na alak nu in until torrap thlak ber hi an tok zela Northern Brotherhood Alliance 10 2027 Joint Operation Mipui an thlaka wangin rampuma Burma Army Camp zani chuang laksak ani a Burma sipaite lai puimu China ram chunga atlak fo awangin Chinese civil mi thenkhat nun na an chan boka China sarkar hian RAMRI a ain rau satamai ni in angai thei ani kaka update deuh chu nia engpo ni se ka channel min la subscribe lo te khoi min han subscribe zel ula Myanmar lama kan u naw hemi in do wanga a hlaphu lieu lieu ngai thazui bok ila atha ange Life soya patient mi rong roal ten mi pui nu nau le nei thil an sua sam vang khwa run in ro thil lu zong zong khoayang ro sanin himna an song gan ram mang ang ao thom hilal pa min hoi san su min pui ze lam ze shiak thi ten gan ram nge ya ro rel na lal thu khem chang nge ro se vang khwa run in sen mei akaya vut vai a chang zo ria run an vaye an ral tlana bukham zar nakin chuan rong an chame ui tu an nga kan ram mang ang ao thom hilal pa min hoi san su min pui se lam se
râu rel na lal thu thèn chẳng nghe rôm xe sắc lâu nu nào bối soi lâu te chen in an tua an man an shem an tam tira dim doi na le boi sak reng an nei lâu kan ram mang ang ao thom hilal pa min hoi san su min pui se lang se shiak thi ten kan ram nge ya ro re na lal shu theng